Find the value of k if integration from 2 to 4 gx dx equals to 2 and integration from 2 to 4 3 gx equals to 5 kx dx equals to 15. Okay, dalam soalan ni kita nak cari k and then kita diberi info yang dua ni. Okay, this is actually under topic properties of definite integral. So since we want to find the value of k, so kita kena start dengan expression yang ada ataupun equation yang ada simbol k. Okay, so kita start dengan integration from 2 to 4 3 gx minus 5 kx dx equals to 15. Sebab yang ni ada simbol k, kita nak cari k. So dari sini kita kena tuliskan sampai dapat k tajuk. Okay, so macam mana caranya? Sekarang kita tengok sini in between is minus. So kita guna properties of definite integral yang formula kalau tengah-tengahnya ada minus. Okay, so yang ni tengah-tengahnya ada plus or minus. Formula number 2, kalau plus or minus kita boleh split. Okay, boleh pecah-pecahkan dia. So dari sini kita boleh pecah-pecahkan jadi macam ni. Okay, masih lagi lower and upper limit yang sama, tapi kita pecahkan satu persatu dia punya integration. Okay, so yang ni kita guna theorem number 2. Okay, alright, next. Dari theorem number 1 ni, kalau perhatikan, kalau ada constant dekat depan, okay, kita boleh move out, kita boleh pindah keluar dari integration sign. So yang ni 3 ni constant, kita boleh pindah keluar. 5k ni pun constant, kita boleh pindah keluar. X tak boleh move out ya, sebab X adalah variable. K adalah constant. Okay. Sebab itulah K ni dengan 5 ni kita boleh pindah keluar. So after we move out constant, kita akan dapat macam ni. 3 ni dekat luar, so dalam hanya tinggal gx dx. And then yang ni 5k ni kita boleh pindah keluar, so dalam hanya tinggal x dx. Okay, so yang ni kita menggunakan theorem number 1. Okay, alright, next. Kita still ada 3 dekat depan. Okay, yang ni integration from 2 to 4 gx dx ni kita tak boleh nak integrate. Okay, sebab yang ni kita tak tahu gx tu apa. So yang ini kita boleh refer yang dalam soalan, yang diberi dalam soalan. Integration from 2 to 4 gx dx equals to 2. So yang ni kita gunakan nilai yang ni, kita akan dapat 2 kat sini. So means that we have 3 times 2. And then minus 5k. Okay, untuk bahagian yang ni, okay, ni kita ada variable x sahaja. So kita boleh integrate guna power rule. Okay, so menggunakan power rule, integrate x to the power of 1, kita akan dapat x squared over 2. Okay, since this is definite integral, so no plus c, but we must put square bracket with lower and upper limit. Okay, alright, next. Yang 3 times 2 ni solve je macam biasa, dapat 6 minus 5k. Yang ni menggunakan definite integral. Kita buat apa? Kita perlu gantikan dulu upper limit ke dalam variable x. So kita gantikan 4 ni, gantikan dekat dalam x ni, kita akan dapat 4 and then squared. Okay, 4 squared adalah 16 divided by 2 dapat 8. Okay, and then lepas dah ganti 4, in between mestilah minus. And then gantikan pula lower limit 2 into variable x. 2 squared dapat 4 divided by 2 dapat 2. Okay, equals to 15. Okay, yang ni kita solve je macam biasa. 6 minus 5k, 8 minus 2 equals to 6. Equals to 15. Okay, and then we have 6 minus 5k times 6 dapat 30k. Equals to 15. Kita nak dapatkan nilai k. Okay, so negative 30k equals to 15, yang ni minus 6 dapat positive 9.
So, K equals to 9 over negative 30. Ataupun awak boleh kecilkan, dapatlah negative 3 over 10. So, this is the value of K. Okay, kita dapat nilai K dengan menggunakan properties of definite integral. Formula ni awak kena hafal ya. Sebab tak diberi dalam appendix. Okay.